Yung ganti maning dami pasal ng epi na to kepen kamin tu kala sa kwale som le nga kumina kamin to kala inga ta ina mera ka kam katun takte jong last class name to Michael Lianchi Michael Beck to atung ka yang na siten ka takte Michael Lianchi ang ki ka phu ai a tu lai takin Paul Pian na sep na pen siampi na septeng kiten na wa Sacrament Chile inhon into papia kai zongin ya tu pidiak teng tawan ale ni ngai sina pasta cha ya ZPC An to le taka kadin muni He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. Pasena kasabna ke pen katang wal no la ki pan khan sem ka ya pasien nong sol na khau tak okas kasep pen tu kazo ma tu pel nuam sa pening tu adang khalam hi na taksalama pen porpite to ki taka kalsona thu mang taka to pa nasepna thang pia ko te tu ma nuam sa pening He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. An pal to say na polpi te jongna kalenda tuang sangyata kum khatai ta nga an pal ni ine pen thupi ma saing bam chele mi khem pe wadia akibol bek tham lopin pasien za ta na le pa na kalian thum ne kwa sunga na an pal te to pa za ta kin achi ma bang pasien ni na aza ta bek tham loba te thu pa nga di an sal te di ma ibel te I lenga te adim le tin lenga tu na ne di che te pasien thu pa nga na di te apete jong thu pi na asang te thu pi sama mang I thu phab nga na aki don to na thu pi tak ni hi chi na ken na khan sa ngai lung da me He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. Paul PV te tong lukim na pen khat lian ni na pasien na kasep na ching taleng ching takeleng to pa na sem chia za ta nong pia ong thu pisan u pen tuma pasien sam na kalung kim pen hi chi ong za saking lung da me mi da te hi banga no na thu khwal na le thu pi takai banga Dotna te nong ne upen lung dam ma man hi jong pasien ong the sakhat I chen ngai suning to pan thu pang pia no lung dam e He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. dam ngai ke kamin reven chin za suan hi jai por pi ZPC sunga associate pastor kasep lai ta khina ke sep thei jok deu ta wan lak jok dewa siateng zoom ka vai to ki sai biakin zoom office vai hi zong ina ZPC le kumpi lam ki zom na tuam teng a hi zong ina pol lu thak mai thang muak ding te pol pi sunga da na lenom na tuak hun se na tuam teng le hun gel na teng tulai tak Paul pi te phalna le bote phalna to kasep lai tak le katawan hi chi thwa ong za saking lungdam He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. pasien na sem na lop sakpen chi bel gen ding tam pe ma bahang yam chi le pasienin ongom pi te anop lo om lo hina pi na hai zong ina ama adinga khamang thang khan le ni ipai iton itut pi pen nuam ma to ma nuam sa pe ning He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. an pal ni pi tok ki sai feeling bel na sema mai lung tang wang ki sai je lung dam don manina
ตัวฮีนะฮีตกิสัยน์อภิเษดิ้งเตหัมภาษาอิงอ่างดิ้งเตสางอินบางยามจิเลไลเสียงเราสุงะนันในอิสาเลนันปัลโตโตปะจะตากินจีไอมันนี่นะอาจะตากเลชินในอินดิมินในอิสานี่เลลำอมดิ้งชินอภิเษเตอินดิมานี่เลลำอมดิ้งฮีตัวฮีนะอภิเษเตหัมพม่าอายังอ่างดิ้งอินเกย์กับกิตัวเตเวลสิเลสัลัมปันกิโลมเก่งไอซงนะปัจอิเจสุขจิหางินะนันสางดิ้งหิงอาเปเฮียมีมันโตปันฟังเปียกสักแห่ง He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. โอลปีมีเตตุงลุงดำนาตั้มปีตะกมินตัวขัดจีให้มันจีในมาดูนะขัดทางแกนเขียวนี้นะกะลุงดำมานาอินะขันนะอีนาน้องเนยุมาลุงดำเปนิงอากิจิงโลปีอากิจิงอังสางาปัสเซียนมินต้นน้องอีนาวกะลุงดำนาเลียนเป็นตัววาลำโลฮีจีตัวอังโปลาไงลุงดำเปลไม่ He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. Damingay kay kamin pen Reverend Dalamang chingen masanwaming na Paul P. Zomi Pentecostal Church ZPC An tu lai tak youth pastor seminar tabek tham loina Paul P. te worship department azong tu lai tak makai seminar ta chiang ina Paul P. te appointment tom le hi thei bang Paul P. ki tang sat bang Paul P. te to kalswan khom thanga ten kalswan khom ing chingen noming lungna me He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. Pasien na sep na nuam sak pen hi mogin khat chileng pasien min to na khat gel ding na atop na ayu mo za sanga to pan alam dang taka lo chin naung piak kiau pen bel nuam sama maing to thu pi sai nge He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. Anpal ni pi ni feeling number 1 hi lungnam ma mai nge bam chi le siate in kwan pen aneu pen balian pen nong i mai tai ma ni hin mo Paul P. mi te tunga lungnam ma feeling number 1 chi ong gen noming nge lungnam e He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. Paul P. mi te to kalung kim ma na bel tam pe uma ven khat gen ding chile hang upna sunga sol takte upna jesu pasian hi na upna sunga ong piang thak tak pi na te chiang pan bel kalung kim pe uma to pamina tang ta hen hi chi banga an pal ni pi izat the vek pi tung alung dama ma e He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. Đam mai nghe cái kamin Reverend Chinton thang hi in to lai tak ZPC Zomi Pentecostal Church pasian na hun bit sema ong ke chepte lai tak hi to mona kamo pok za deu PLM nu pi te thole la ki kompi achian pia gamial mission department te thole la ki kom khom vai hom khom ni pi kal khatin sani antan thunget mo puak ong ki piang na dung zoin tu chiang nuam takin namakai thaying longdam He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. pasien na ka sep na nuam ka sak pen leivoi za tam mi hing hi za laka pasien na sem kha ka hi manin to number khata man pha sa penin to chiangin gupna kitel jesu pasien khat jesu tui phom na akitel si sette jesu mina baptai la gam to pan ong ke ka ami siang tho te tu huang so ong cha pi sak tuama nuam sai na khum zong sa pening longdam He leads you to the light. You call him pastor. You call him friend. anpal ni pi to ke sai gen thei ma ni ngei ka feeling pasiana siam pi khut len khat hi na to anpal siam an ne thei do thei atuya ha ne thei ding en
siam pi jang koi a hi na dung zo in na pi taken lungdamin kang tang ma hi pol pi member ten zong siate chin lo na ongen het lovin na pi takin ong nek ngai na teu lai siang thau tung ton le op na gil teu kamu chiang ina kanwam na lianina aki chiang tan lo lungdam na kasung tonga samtui bangina phul khena to pen ang tang ma ing kalungdam ma hi. He'll lead you to the light. You call him pastor, you call him friend. Gen thei ma ni ngei pol pi mi ten azua ham thuakin agam ta hi khatna dung zoin amau ten deidan ne het lovin an palahi zongin lap ki ba hi zongin ong bol thei bang bo thupa ong bol ton tungoi manina pol pi mi te twa kalungdam ma hi biak piak na zong amau te na chi tak takin biak piak na pia in phanna lai la te sa in zel tuana lam zia tu te kamu chiangina kalungdam na lian ma van tung khomwal ka tun dongena ka ken ding le ka chepte ding a hi lungdam ma hing. He'll lead you to the light. You call him pastor, you call him friend. Ke kamin Reverend Zam kan sang sia sang pi kichina Zomi Pentecostal Church Nashville assistant pastor ka seplai ta hi ina ken adiakina Sunday School Department te I thahat thena na advisor ina tulai tak tu kum ka seplai ta nya adang security department aizona Paul biakin pi mainen to kisai te aizona bulletin ni tenga kaltenga ki bolte tulai tak adeu ina pasta duty bana to te ka seplai ta hi. He'll lead you to the light. You call him pastor, you call him friend. Pasien na sep na nuam ka sap pen aleitung thu te sangena adiak kina pasien lungsum sungang koi na khat semnom na lungsimong piak te ka zo chiang ina to pen kalungdom na khat to alian pen to geding ina to bik neing. He'll lead you to the light. You call him pastor, you call him friend. Anpal ni pi pen adiak kina zomi Pentecostal Paul pia ka sep chiang ina akichian ma ina akibol kamu masak pen ni pasian thupa tomun tom ka sep na te zong lap gip tampi pi te ka nga sa mangina hibang ina kichian takin abol na mundang khat beka omlo na eya pen nak pi te na kichianin to bek tham lo na hi anpal te ka sanu chiang ina ong sep pi lom le gwal te upate kasia za tak pen sen nga te bangjong hom thei kai mon ang tang ma maing tu chan Paul pi mi te na tampi tak nong piak te nung kuma nong piak te bangu ka sathau te bangu tu kum dong mi te ka hop ban wa to pa nong kiching sak a hi manin phal takang pia Paul pi mi te tunga nak pi tan lungdam le ang tang ma hi ung lungdam. He'll lead you to the light. You call him pastor, you call him friend. Paul pi mi te tunga lungkim na mi mal aizona akum tuam te tunga lungkim na sunga adiak kina pasien na sep na sunga khalama lungsim khem pe pia ina pasian a in ngau Paul khat I Paul pi sunga kamu chen to te ma mai na ong lungdam sak phadia khi ina adang bel le sungong pia ong pelo ong it ong ngai lo chi te sang ina pasian thu sunga kipin khoin pasian thu anun tak pi miat Paul sunga kamu chen to ten katha ong dim sak phadeu hi lungdam ma mai ina zomi Pentecostal media te tunga jong lungdaming to pan tu a view kha en kha khem pe tung jong athupat nam kim hong peta hen lungdam. He'll lead you to the light. You call him pastor, you call him friend. Kay kamin Reverend Dr. Swan Zakhop hina ya zomi Pentecostal Church pasien na semte lakakhat ina ong ki helkha thei kai nunak pitakin kalungdam tulai takina mo puak na ong ki pia pen bang hideu hiam chi lai lam tok ki sai literature chi ina lai lam khem pe atam so chamai ni poteng mo puak na ong ki pia in to ki takte home sale to ki sai na makai ding jong mo puak na ong ki pia to ki tak chiang na media lam to ki sai jong na se takana septe na ding maka in chin to ten ke mo pia puak to dan hi
He'll lead you to the light. You call him pastor. You call him friend. ประเสียนน่ะเสียมนาหน่วมกระสักเป็นกุบเขียนนาทูเกณฑ์อินะประเสียนเอเกนตุงตัวนาหมอนาอันนี้มีเตอินะอโมนาวกิสิกิกินะเยซูหันปาเลกุมปาสางอินะลายเชนสงอัมมะบังอินะอโมนาวกิสิกินะอามายนาดึงเยซูคริสต์มินต้องกิติพูมินข้าเสียงทบับได้ชนะกำตวนเตองงอินตัวเตอิมุขักมะไอ้น่ะเสียนาตุงตัวน่ะโตปาน่ะเสียนาโลจินนาเตอิมุนีมะอันวมเป็นกังไงสุดคดีลงน้ำไม่เลย He'll lead you to the light. You call him pastor. You call him friend. อันปลนี่ปีไอ้Zomi Pentecostal Church ina Ebral Khan ni pi masa izat na hangina anpal athupina tampi katel be a bek tham lowina anpal anet hei ding na topan sia tel ka khatina ong helzong kalung dam ma to khi tak chiang ina anpal piak nop na lungsim nei ngiat a pasian mai pha zong banga ki tuat ngiata anpal apekhe zia pol pi mi te to hi banga kom khop the pe na pi takina kalung sim sunga pasian hoina tampi mo be na nei ing thupi sa ing He'll lead you to the light. You call him pastor. You call him friend. Paul pi mi te tunga lungdam na gen ding tampi tak omina adiak diakina to pa jesu khazi ong pai ding lop ta ka nga khom ami siang no te to ki thua khop na hangna Paul pi te tunga kalungdam na gen masano ming ani na a hi bangin anpal poi ni pi nuam taka jang khom the to pa hoina jang khom te hi na zong nak pi takina kalungdam athum na a media ministry media department te tunga zong hi bangina idea hoi no to yan pal poi te zong en Paul pi ni thu pi ni te hi banga ibol khiat the pen media tanu te tung nak pi takin lungdam mailama zong hi banga Paul pi ni thu pi ni te a hi zong ina to khi tak chang ten tan lai siang tho thu thuk te a hi zong thu thak tuam te media tung to ni na kha khiat ding na mailama vision tam pi tak ne hi manina Paul pi le pasena ding na ma pangkhom zel ni chiong gen nuaming to pan me ma kha che thu phang pe ta hen amen